buye ndege yana Jerusalem nya eyere ya watenwele tworo ebidaba to karasa bamenya kare kare asema kweli atayo asogoro gotayo asama rwira tayo asokogeja na gotayo asokoro bana gotayo asekere ndo gotayo obuye bwoka baroro okura kwa ngo so kwa na sequence goetera seritari ya yas oyo no musani ito ene to sabe omotongi ya sai wakwa ni na bana ba ni langena ne abareta no kare mieke nengane ne to anyorire la tori ya iguru ekiara yense ne yense no bigo tigaraiga lakini agero turabwe igatoko genda gwa semesene emese yikwandalire asaba chorebo nasawo ito konyo wono go turaiga agero turasokolemya omoiko otanga nekere semo otenenere kerenge tango obena nebibe bibikora tunorio mobe erindo buya bwa kubarorekane ne nyangie wenera yaririani gwasakto semertinga gwatugule gwetera setaria Yesu oyo musani ito amen. Ono nyuma yoko nyora amangana amaya ono tutafungua mkutano imborie elda brother Bernard Aondo akora ugosaba tuanze mkutano sasa baada ya kupata neno la mbinguni. Elda Aondo Bernard. Tusabe omacheno omotongi tatanya sai igatoro moiga buo bandalidian kuchaka tulego kwana omanene igore bakwe otagigwe ekwara kwa bwana boiko ora ya sai toto echinchira chogo kwana omaremo bra konye nke yiga go trasere ya Kristo yoro motori itu Chikwaya kile katikati ya ito Yurechesta Widasia Eterieta Ekwaya Itukuria lero Ukwana nkoiyo Balimu ajeteko betaji nyimbose Mwata kotevie family na muigwane Simagi tukonya sore Siku ya leo ni kufariki familia ni kusema asante Mungu ulitupatia Lilian amepumzika Tevie family hiko Taringa mama nganande Hakuna speeches Igoto igwane Balimu ajeteko ra betaji nyimbonga bono ono amosi okore osikeiso ite kito ibugaiga gano kurangirwa unaomba ososari utiga yusita ige tutaraga nigaiga imaombi nekikwaya egere tukuru mukutana asekiregia utorigie forum yao uracho kwana na banabu asekire ngao lakini not in the open gaiga gabo noko basabiraiga yasaya abakonye kono kwanza mkutano tuanze na mama Kale ni Nyanduka. Mama Kale ni Nyanduka atasema tu jambo, asipokuwa na jambo ataomba. Mkwa na njia na Dominic yote sikeiso haina yao. I will not allow you that. I will not allow you kwa nini niliso mkutano wewe. Ujorie forum yao. Yamo na mama Nyanduka. Sio wote vya oyitigamu ali because of age. Mungu na bwana maskani. Kuyamana sogo jaga ya watu hapo na waminto. Baba kajegia maya kuna mwajire gai. Wana waminto pale muwe kiadela wasile ligu no mwana oyo itomo yo mwanjo. Nyasaye tigamu beta saga ya. Kuyamana Mama Nyanduko taite tema tema. Ando baso mete via bai te krasi. Jiriaka. Mangana maya brief. Era dara temo all the way from Nyankororo. Kuja wambe hii familia. Sagana asebo ya kwaya motogo tera. Alex. Sagana please wherever you are. Kuino Mauricia Nyankororo ataombea hii familia. Sikutarajia kama utanipatia Lakini nimekupata nafasi. Asante sana kwa fursa. Ningependa tu kuongea tena kwa dakika roho hapa kwa sababu
wako, lakini sioni mzee. Pole. Ukisa pole. Tafadhali mwaje na itaka igango te pole na rapi korochi na ita free. Na yanti ya wono ni mo. Madna waiya wan. Pole. Mmoja tu jage te form 1 ye class ekam. Tu jage te form 1 ye class ekam. Ana waidi. Wetania classmate. Ana ne yanti ane. Matunwa. Kama vile nimeombwa na sabe ono lieno golimu. Sabe Nyasaye tatambia muno. Sawa tuli moyo. Nifunzo kwetu kwamba tujiandae kwa sababu ya safari ndefu ambayo tayari lili na meanza. Na into matukaito gocha kana into kubwa dilele. Lakini mambidere gocha muna marika machanu arandiwa tutebiri asa baritora arare no kwegena ilango to manyenga ko era toro mochioria asa makoria tave ono dato pore mu asenkeye obati nyamariga arewa manyanga ka tiwari gene omenda mwana obo mokutano gendere nuraro era bwenere desiko wetera setero mwana kisomo wari umwalimu nero itera matemwa biyamono mama ana nero yo bari na muswati omwabo ono togenda si kanisa cyakire kanisa ere ane na intwe taraja COC nekero gusaba yaiga na kurangeiri na kweli baga ako gende mbega era bantu barabange gusaba okwenge taraja church of God just come for a word of prayer taraja COC. Hakuna kuongea, ni maombi. Okorekana woga kwa rekana muisabiri. Taraja COC, okay, very good. Fanya maombi. Taraja chato. Tigatosaba mochenu tata nando yoromu yamono twakubakire Nyasaye itu twakwimukire irigoro getwarore tata na itu turabana bawo twagurese amagurao edaike yeiga tuachire ko celebrate asenge ichoyo mintoririani otutanga neire Yesu mwana Nyasaye twamanyire nga abatora songo sangirekana twagura samagora ori ngana rira kwanu aseri tukori arero Yesu mwana Nyasaye ryo nchoro musangirekano yo igakero monto kero yo makumanye wetera aseri etariao twamanyire kigia tigaire Yesu mwana Nyasaye no koranderi bunagonchoka tubanyere togota kwa otoire tochigotimoka koitakare na kare twasabira yo amakena kwegena cyobore ndibu mwana wa Yesu Kristo mutori. Oh, beautiful. Oyo pastor umwako wa mahuto Nyasaye uligaiga biyama sana.